vlog. Hi, Annabelle. Pinakalit nga vlog. So, naami karon sa kalsada. We are leaving from Katawa ka? Katawa ka, ay? Botanical Garden of Sikatuna. Sungkulan. Sungkulan Tawi. Actually, naman na may sa among first nga destination. Ito may sa Bliss. Sa Bliss Botanical Garden. I remember 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 Kita si Marda. So, karon padong nami og North Zen Villa. We're with the Team Kagupa. Go Garsuta! Team Go Kapa. Way sirado. So, kauban na muna sa tikas sakinan nasa pick up ang tagiya sa Kapa. Igsuon ni Kibuloy nga taga-tago. Naanga boy. The driver. Hi. Hello. And hi, Wai. Hi. Say type ka sa lupa. So, magkita na dito pohon. Ay, pohon! Nay, dadang. Nay, shout out ani Dadang. Besh, tawahin siya. Wah pa. Punta na ko na. Magandang bahal dang. Uy, fight na. Mahal na. Balong takaroon sa Northern Villas and see you there. And we're here. And nagpag man ako ang pag. Maasa ka ma? Asa taron? Inay. Inday. Taron why? Naman sa North Zen Villa. Hi. Kupag man ako ang island. Gana, anaan sa nang kwasa ng kuan be? Kanang na ako'y kanita. Inay, sige na mo nagpangambot. Hi sa vlog! Pinakalit ka vlog. Welcome to Northern Villa. Kuan, nabiin. Naata diri karon mag-interview ta sa Taga Kapa. Kapay so ni Kibuloy. Say makikaingan sir. Go Kapa, walay sirado. Sira maimbargo. Go. Mo ni ang mangita mo sa founder sa Kapa kanina. So on ni Kibuloy. Basig pinduton ni ang switch mo. Na, tunaw ninyong Bohol. Munta na mo pure taga-tagom ni sila.
Yeah, ang earth. Yeah. Yeah, tagiyan eh. Pag Tagiyan sa first. Sa kabundon. Ay, ginaw. Kanina lang pwede, okay na juguan niyo. Okay ra to. Overnight stay. Buka pa, walay sirado. Among pera maimbargo. Buka pa. North Zen. North Zen. Kalipakan man. Okay. Hi! Asa takaran man? So, actually guys, it's our first time here in North Zen Village. North Zen Villas. So, actually guys, it's our first time really here. Sa bali. Nami First time gina mo din. Nami sa boardwalk. Na vlog pinakalit. So, may plano mag-vlog unta kay it's a family. Ingo anang muna. It's a family. Unsa man? Family. Laag. And then sama man ko gadaog. Putol imong liog. Ay, syempre, kay mo ba man kunya ko taas man ka? Oh. Ay, sapat na kasi kuya ba. Nami sa mangrove. Padong mi sa sunset. We're chasing sunset here. Nice kayo. Humot. Maribuk. Bato, kabawan, maribuhok, Bohol. Nice kayo. Super nice. Kaya nangali man akong mga titas and titos. So, nasa dito. Gahapon, nag-despedida party. And then, karon na ang dire. Now, animals In mangrove water, crabs, jellyfish. may mga trivia din. So, amo mo uban nun. See you. Ano sa'yo may kaingon niya? Nice kayo. It's our first time really here. Sa mukha. Uy. Sige, bye.
Human na may picture sunset. Sunset wala diha. Bye-bye sunset. Bye boy sunset. Asa man na sunset? Wala na. Ala. Gamon na lang kayo. Lulu. Diha tayo. Bye-bye. Ay. And padong na may balik kay Mainam sa miyaw. Guys, life is like that. Life is in a constant change. There is nothing permanent in this world except change. Kuya, okay. There is Kung kanina, sunrise, there is sunset. Kanina, there is sunset. Karon wala na. So that's change. It's alright kay kung naay sunset. For sure, ang sunset ana sa pikas nga side is sunrise. Is it good? Sure ka? Tama, di ba? Tama, tama, di ba? You understand me, tama? Umiya lang. Pero bitaw kung diri sunset, so sa pikas nga side is sunrise. Lagi. Tama, di ba? So kung sila na mo sunrise niya, mag-sunset na pud ugma sa ilaha, ato na pud mag-sunrise. So life is like that. So kung ikaw karon na ay pinagdadaanan, kung ikaw ngayon may pinagdadaanan ka, di ba? Huwag kang ma-worry kasi time will come, matatapos din yan. Yeah, so kung feeling nimo na ka sa sunset nga time karon, don't worry kay inig ka ugmaan na. Sunrise na set. Yes. Mabutos na. Gadama. Wait lang. So konting hugot lang. Hugot of the day. Hugot. Wala sila oh. Busy na sila oh, picture video niya. Gadali na sila kay. Hawa na pati. Ay, mainam sa may refreshment dito sa Tumoy. Layo pa kay Milakwan, mga 1 kilometro pa. Gutom nito. Pila ka calories? Okay, i-check ng one sa iPhone ang pila ka kilometers na lakaw na. Pila ka steps? Pila mo measure mo pila ka kilometers? Measure bitaw. Okay. Sige. Lailay na akong kamot. Taas Kamot lagi. ka? Taas lagi may ilong na ka. Taas katag. Of course. Away yung tagada o kuan. Saan nga na? Tripod. So, nakauli na me. Ano sa tabi? Nakauli na me. Agngay pa na? Nakauli na me na. Kauli namin. Kauli na me. And nangaon na me. So, mora to ang vlog pinakalit. Please, Si pleased. please don't forget to Like Like. and subscribe. share, Share. subscribe, and Click click the button. another. Thanks for watching our video. Bye. See you. Plankish. 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 Mwah. Bye.